Niba warakunze gutega amatwi ibiganiro bica kuri YouTube, ugakunda gukurikirana ibiganiro by'ubwenge, ibiganiro by'abantu b'abahanga, nta gushidikanya uyu munyamakuru uramuzi. Ni umunyamakuru wakoze ibiganiro byinshi, umunyamakuru uvuga yiturije, ariko cyane cyane hakavuga amagambo yuje ubwitonzi, ikinyabupfura ndetse n'ubushishozi. Ni umunyamakuru ufite ubwamamare buri hejuru, umunyamakuru wavuzwe kenshi mu bintu bitandukanye, umunyamakuru wafashije benshi akabahindurira ubuzima biciye mu nkuru n'ibiganiro akora. Yitwa Murungisabe. Amazina yiswe n'ababyeyi be yitwa Munyengabe Murungisabe. Afite umugore n'abana babiri. Ni umunyamakuru ufite ubunararibonye bitewe n'uko yagiye akorera ibitangazamakuru bitandukanye, ibitangazamakuru binini hano mu gihugu cy'u Rwanda. Aha twavuga nk'urugero nk'ikinyamakuru cyitwa igihe.com, inyarwanda.com ndetse na Magic FM. Ikiruta ibi byose ni nawe nyiri ikinyamakuru Isimbi TV ndetse n'Isimbirwa. Nubwo Sabe tumufata nk'umunyamakuru w'umuhanga, hari inkuru yagiye akora zikamushyirishamo, zikamwambura ubunyamwuga. Aha twavuga nk'inkuru yanditse kuri Miss Teta Sandra agikorera igihe.com, aho tariki ya 4 Kanama umwaka wa 2025 Sabe yanditse inkuru kuri Miss Teta Sandra ifite umutwe ugira uti: ubucukumbuzi, ubujura, ifungwa, ubutiriganya, ubwambuzi, gukundira aha kuri Miss Teta Sandra. Ibi byatumye Miss Teta Sandra afata iya mbere atanga ikirego. Ku bw'iyo nkuru yatangaje ko yari yuzuye ubunyamwuga buke. Ubu ni Miss Teta Sandra wabivuze, aho yavuze ko iyi nkuru ikubiyemo ibinyoma, kurengera, gutesha agaciro n'ibindi, binyuze mu kwitabaza RMC kugira ngo imurenganure. Yatanze ikirego. Umunsi urwo rubanza rwari rutegerejwe kuba tariki ya 14 Kanama 2025 rwarasubitswe. Nyuma gato Teta Sandra yemeye kugirana ibiganiro n'igihe.com, maze birangira biyunze. Umubano hagati y'igihe.com ndetse na Teta Sandra urongera uba mwiza. Agahenge karagaruka, biratungana, birangira miliyoni enye zavugaga ko zigomba gucibwa igihe.com zidatanzwe. Imbabazi ziratangwa bitewe n'ibyo biganiro igihe.com cyagiranye na Miss Teta Sandra. Nyemerera tugaruke gatoya turebere hamwe ibijyanye n'ubwamamare bwa Isimbi ndetse na nyirayo Murungisabe. Umurungisabe mbere yuko ashinga Isimbi TV yari afite inzozi zo kuzagira igitangazamakuru cya mbere mu Rwanda, ndetse ngo kiri ku rwego mpuzamahanga. Izi nzozi asa naho yamaze kuzikabya. Reka nanone duse n'abahindura ingingo kuri uyu mugabo w'icyamamare nyiri Isimbi TV. Murungisabe yashakanye n'umugore we witwa Raisa. Ubukwe bwe bwabanjirijwe no gusezerana imbere y'amategeko ku cyumweru tariki ya 6 Nzeri umwaka wa 2018. Ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiye ifoto igaragaza Murungisabe hamwe n'umukunzi we Raisa bamaze gusezerana imbere y'amategeko, bafashe icyemezo cyemeza ko babaye umwe. Nyuma yaho baje no gusezerana imbere y'Imana, bakaba kuri ubu ngubu babana nk'umugabo n'umugore. Sabe avuga ko ngo hari ibintu bitatu yungukiye mu rushako, kuko yabyitangarije ubwe. Yagize ati: nararyohewe, narahiriwe, narishimye. Iyo usuye imbuga nkoranyambaga za Murungisabe, igikomeye cyane wumvaho ni ijwi rye mu biganiro aba yakoranye n'abantu. Gusa muri iyi minsi mike ishize atangiye no kujya agaragara kuri kamera, nubwo ari imbona bake. Byumvikane neza ko ari gake cyane ushobora kubona Murungisabe kuri kamera nawe ari gutanga ikiganiro cyangwa se yakira umutumirwa. Umurungisabe ni umugabo udakunze gushyira hanze ubuzima bwe bwite ndetse n'ubuzima bw'umuryango we. Ni byinshi twavuga kuri Murungisabe byiza yakoze, ni benshi yafashije n'ubu agifasha biciye mu biganiro akorera ku muyoboro we wa YouTube, hari Isimbi TV ndetse n'ahandi. Ni benshi bamwungukiyeho
ni benshi babonye inama zitandukanye ndetse bahakura n'ubufasha butandukanye. Ni umugabo wo gushimirwa, ni umugabo w'umunyabigwi, ni umugabo ufite umutima mwiza, wivugira atuje, imvugo yuje ubwitonzi ndetse n'ikinyabupfura. Umugabo w'umuhanga cyane. Nimunyemerere nsoreza aha mbashimira mwe mwese mwari mudukurikiye. Ikiganiro cyari cya Murika TV Show, njye wumvaga ni Twizerimana Gerard. Nakagaruka, ciao ciao, Imana ibarinde.